o te whatalo whatu lenta e au sofa man malu e superiso, tato e kalesia, malu se fumanuia, after you mole ama noa tato to e mafuta e nia sa, e pio tato iai. Na whatalo whatu fo I tato oro whaio na malu mai tato whasalonga I lumo on Facebook, malu se fumanuia, te manato o mawale so I fua lau lei tato maftanga ia, whamunia lea tua ia te oe malau whafonga nita iau o la fionga whauina ne lea tua mo oe. O le taiana ne o te fiatana noa I le tatalo. Prayer as a weapon of attack. O le tatalo o sea upenga e o sofai e le fili. O te tonu e to te nga tatou, in fact all of us understand what prayer is all about. But I want to share with you on the topic of prayer as a weapon of attack. O le tatalo o se upenga le mwhaina e oso wha ia le fili. The moment you go into prayer, you are basically attacking the principalities and the power of darkness. Temia tato te o te talo temina a matai ona e oso whaia le fili mana au. So when you are praying, you are operating in a heavenly sphere. Al te mi te talo ai o kuso runga le vangi mo ngimo lea ke operate mai eite a e o te mi te talo ai. And when you win the battle in the air, you will also win the battle on the ground. O le mea mautinoa la, ma lo le tau e runga le ea. O mautinoa ko e te ma lo le tau e lalu lau e ele. Angana o lea e whamatala le fiong pa ia lea. Tua lea tato whai tau ia. Tani eno se furu. O lena whai upa suma lua, suma le whawha mo imoni. An whapea mea I le o ia I atia. Tani e lui. Au al fefi. Wa talu mo yaso me e sau I aino lotu e mawhau whatinga aina oe lumo le tua. Sa whawhaina o upu. Sa mai foi o upu. A ole ali, ole maa roper sia. Na ia te tea le poe lua se funu martasi. Whautu foi. O me ka eri o so lau whisi. Na ia mariu waino so swani mai ia tea. Tua foi ia o lea mea whaatasi martupu o perisia. Amen. So whamama maa atua le mea lea. Ole te talo leo te tala noa atua nei. Ole te talo lea whapenao na tato woa I lungo le vani monimo ma tato tawina. Ele tau I lungo le vani monimo. Ole tala la lea ia tani elu. Whamai sa angaponi tani elu mo le rusu tasi aso. Ma te talo I lea tua. Ole te talo la tani elu. Ona ole malo Israelu. Whamai la tala tuspa I whamai. Ona sauno le angelu lunga e sau e mai le tani o le te talo o tani elu. A e oso whai e sa kangi I lungo le vangi monimo. Ona e leo manako sa tani o mai le tani le tua ia tani elu. Ona mala aulo le angelu le I le langi ia mika e le angelu sili. Ona sauna I o le angelu sili ua tau le tau e lungo le vangi monimo. Ia o le tau ana o le tau lungo le vangi monimo. O le whamai tala tuspa I whamai o le ali I o le maa lo me taima Persia. He's a spirit prince of the kingdom of Persia. Ia po sisi whapunga o le atunu o Iran te mine. Ma mai la o le ke mungi le mele ko ke kalamo o le ke mungi le whamai e mufo I lumo me vai mungimo. A o le ke mungi le, o le ke mungi nga ke va aia pe nga ke pu lea le maa lo me taima Persia. O le ana mai le tali a tani elu o le te talo tani elu o no le maa lo Israel. Ai o so whai e sa kangi lunga I le vangi muhipo. E mana au le angimu le tau e mai le tali. Ia Mikaele. E na sanga Mikaele, sau le tau ma le ke mongi langa ke wa ia le maa lo me taima Persia. O le mea na le whametara tipa I mai. E lua se fu tasi aso na whaatale tani elu. Now this is a very interesting that we need to understand. Lusu kasi aso whakaleka elu e a mai le kani. Ma le lei loa tani elu, le mele kupuru mo le vāgi umo. Whako ai loa mule mule e tani elu. Le au whamatala mai le angelu ia te ia. Le mele le tupuru mo le vāgi umo. E lua se fu kasi aso ngai tonu ai aso saka wani kaua. E mea la te tauna mala malama I tātou le powerful kelo le mengi o te talo.
ona o le whamatala ki spaiva mai, na tamu le tau e rusu tasi aso, ma lolo leo mika ele le ange risili, ona whatu a au o mai leo le tali le te talo ia tani ena. A whala o tau le mea ta wale tonu marama mai tātou. Me mo mola e te tauna marama tātou, a le wha au ua i le ngā pa i o le atua tātou te talo, o le whenga kāia mo o rua. Amen. Me voi leo te whai atu a whape, whai te talo se mea maasani ai le se wha unga, mai le se noto e whai ai. Mai leo Yesu noto e lau, mena e whai wala, ko kei nau isi kanga pi, ka kalo kai pi se mea maasani ai. Io e, ai le malama tātou, a le wha ua le ngā pa i o le atua ka kalo, e le o ngā wai, o lo iai a ngilu sili, ma meo li o le vangi ngimo, o lo whala velawe lunga i, o le laku mga onga. Ia au nge i o le akua ka kalo, au whange i o mali ka kalo, au whange i o mali kani le atua le kalo. Ana le whamatana le whio pai le atua mai, e kolu wa Yesu ma ka wale ka ua. Ona wha tali e tani enu le se tali mai le atua, e kolu wa Yesu. Ai la e, o lono minga i whole nga mai, e isi kai mi whole le ua waiwa o mali kalo. Le kani o le ka kalo a kako. O ngā le ka kalo e whai wha sama moa. O le ka kalo hoi se leo maasangi ai. Ai le ma se wha uma le amanga pai o le atua. Angala le i koe ngā kakalo i kongo le whiongo pa ia le atua o lo tā ua. O le mea nao te whātua e te taunga mala manama tātou ni mea lea. I ngā ia e loa le me te taunga whai. Ia, a whangala o tō, e i le mea na whai e Israelu mai o se mea matau tia lea no uloa a se taua na whai e Israelu ma malo ma Arapi. O le taua lea e ono aso na whai e le taua lea e manu malo Israelu. E maria lawa o tino o whai taua tu nei, i le foi le strategy na fa nga ina Israel le taua lea. O le vai ma mua la o le taua lea na malo Israel. E na o uma na fai le tanu no anga tai i fita Israel. Fa mai le lato fa ponga mai. Fa mai the best defense is to attack. O le awala pito si le anga pui kapo. O le awala i fa kali se o so fa merfi. Ai o so fa i kapo. Io le memo mua na fa i fa unga ale au taua Israel. O le bena na lua. Pai mana manatu o tai au Israel. A malo ka ko le kaua i lunga le vangi muhimu. A malo ka ko lunga le Air Force. Yo no mo winga o malo ko le kaua i lalo le ele. Ya le mera le na tupu. Na oso no so fa inga i lunga le ea a Israel. E lusi fu fai pula. Ma kwa cripple unga ia vale le kau uma malo ala pile me se vale le ko le lunga o malepe me la vale o vale le me se la ko me vai ko fa nga malo la ko Israel lunga le van mongimo ele nga le o so fa Israel la le crown ia asi lo mali mo la ala ale mena o tino nei e mo ka kia la nga o le la fa matala la fiong pa ele tua no wonder why na lenga successful le avoi le taua lea ma lo fa inga le Israel. La mo mea nu fa but the best defense is to attack. O le la le kupu nge ka ke mo se sa fili, ma se kupu nge mea. Fo ka ko wolo le no mo le. O le fa fita au le tupu ne tangata. Se no nga kupu mai fa fi ka, fo ka ko wolo le no mo le. Ava fo the best defense that you have is to attack. Because if the devil attack us and then we get up and do something about it, it might be just too late. Olono wigala, ole ka umwa i ole mero malama menul te talo. It's a weapon of attack. Malama le talo, it's a weapon of attack. It means that first of all, before the devil attack, we must attack first. Hallelujah. Once we win the battle up in the sky, meaning once we win the battle by prayers and prayers and prayers, then the ground battle is easy. Hallelujah. Weapon as a prayer of attack. Kula tau sasa ia te ila ua. E tele ngā ua tā. Ma tu atu leo ia i whai fai atu le leo le whare. Ia leo le ia i la ua. Wo o le polo inga. Ona tu atu le ia te i la ua le potu tu roto. Ma wha mau o la ua vai i la au. Ma le tu rua o po mau. O te talo le ma pese Paulo ma sila i le atua. Ma wha along fo i te i la ua o e na nono tia. Ona wha fo sei lea
o le mafuia tele. Guru inai whaavai le whare pui. O matana mai lea o le whai toa. O manumu foi no atanga se ei la ua. O ana le leo o le whare pui na moe. Na iloa, whai toa o le whare wa noa. Sa i lea i o rana pegu. A fasi a te ia. A whonga la tō tala tu spa ia. O le tala lea as a weapon of attack. Ma matala tu spa ia mai, a o ia Paulo Masile le tōna whare pui. A mai o le at midnight, they decided to attack by prayer. They decided to use the prayer to attack. Hallelujah. Fa whonga la tō le mena tupu. Ena ka mai ngā waku lawa le kakalo, fa mai lu ele a kua le mafui. Hallelujah. A whonga la le mena tupu ngā lu ele a tua le mafui e. O le mea, the next thing that happens was that the doors of the prison opened. The chains fell off. E makaukia le whangaino le talo ele whasiwhaitau lea. Le whangaino le talo as a weapon of attack. O le ampenga e osu whai ai. E na ua whangaina la le te talo o le ampenga e osu whai ai. Makala ngongo kia, nono atanga, whapenana matana le whaitutoa. Now an open door. Now it's an opportunity to be set free. O le whana menawe lao o kero itika maka. E anu lo malosi ma lo mawhawhau e ka wanu le ngongo a kia ma le saisai tia lai e ka po, ma le kelo mea lai ngongo a kia e ka po. E anu mai ka kumalosi, mana chalu, if you ignore mea lai saisai kia ai oe, ai whape manga e whamainga ka kawe e attacker, you will be free, the doors will be open, your chains will fall off. Ngā lua malam tau ko suma lofa upa lima whamu. O le nei, mo leo leo ina pia tēru i whanpui. A wo whaia le taro whatau anau e le atua e le kāresia mo ia. O ina tai atu he rota i a te ia i whafo. Le lama pōna mo ai pia tēru le mao tangata tau e to rua. O nono atia o ia i mai au a mea e rua. O leo leo fo i rumo le whaitutoa. O leo leo i rātou le whare pui. Whao te fo i rātou i le whare pui. Tu mari pura mai na malama mai le whare. Wana tā ai pe tēru, lono i tū, ma whangu ia te ia, whape atu. Nā tu ia i runga, i rā wawe. Na pa ui whai leo mai au a mea, mai o na lima. Ko whai atu i nā ngeru ia te ia. Usi ia i o ofu, ma wha mawifo i o se vai. Ko whape a whai ana whai ia. Wana whai atu whai ia te ia. Nā kupu ia i o ofu, no murmuri mai i a tea. Nā luai leo ia i whafo, ma murmuri atu i a te ia. Wana le loo ia ina. O mai au na whai au lea, sa o leo angeru i a te ia. O ai au whaaringa. O vai tua i la ua, lua i leo leoma. Rona lua. No o ai leo i la ua i le pui pui o mea. E watu lea ai. O matara fua lea i a te i la ua. Na watu ai lea i whafo. O sama li atu le tasi. O tu ua lo lea e ia o le angeru. O tu a mau manatu ai pe teru, whape lea o ia. O auroa nei, e moni. O au ina mai e li rana angeru. O lawe ina mai o ia i a te au le limo he rota. A whana tōru ma nei ala mea lea. Ma mantala tuspa ia, whanmai. A o iei pe teru i tono al whanpupui. O la mea lea ka le sia lai whai. O lai attack le ka le sia le prayer. They were praying and they were attacking the enemies. And while Peter was in prison, o le sila le mea mai ia te unalo wangale e ta. O iei tai tai i tono whanpupui ma le ka lokai tai tai. La e lokai tai tai le ka le sia. Hallelujah, whamai. A o lai te talo le ka le sia mo le kai kai whamai o ngā. Ka kalonga, it was a prayer of attack. They were attacking the power of darkness. And while they were attacking the power of darkness, the leaders was released. Amen. Ya fonga toke la isi e ka le sia i le ka kalo mo le kai kai ai ki kinga le kai kai. Ai anga whapea nei o so whai e le ka le sia se mongo sa olo kwa kai kai wa la le whai kio a kanga ni le ama kai kai mongo vai vai. Ya anga whapea o so whai e le ka le sia ia the enemy. Ia se mongo release mat kai kai. Ia
Ala me matala tu se mai. A fale pui pete me o makakalo le kalesia. O ngari o kakalo le. It's a weapon of attack. You know, it's a missing for le powerful le kakalo le, but they were praying. While they were praying, they were attacking the enemy. And all of a sudden, was sound there to for again for found with Petero. Ya wa makala wa kama sound Petero for ake ya Petero pes kama kakawa so akile rol mele. O ka ake ya ho for mal vaya ko makaukia mele. Maria me la to Petero. O la fa pray meeting ale kalesia. Ya la bola Petero ko fa ko ya ai le ko le Maria ya fa o la ke fa mai ele ka kama sound Petero fa o le mena e kakalo le kalesia o so fa ina ia kakala mai peke ai le te tono le mena o tu ave mai tala tine na tala fa to me o peke le fa o le mo sa ba ke ia no wala tu peke one an amazing story. I tell you, when the church go into prayer mode, when the church attack by praying and praying, there will be a lot of open doors. They complain. They complain and they complain. This is not right. That is not right. This is not right. Hallelujah. It's one of the most powerful weapons at your possession. Hallelujah. I want to tell you, it's a prayer of attack. Hallelujah. Lua tupo na tapo. Ono fa ko subalu musumato. Voi fo au ya teia. Ona tawa le e sai ele. Fa peatu. I fata wa soina nei mata. Ona fata wa soina idea o ila tau. E tu sama le upo e sai. Ona fa ya to e sai ya te ila tau. Le o ala ele nei. Le ai fo ile nei e bulbul mai ya te. O ta ya te o tau te mata tu sai na. Wana ta ya te ila tau I Samaria. O atu ila tau I Samaria. Ona fa peatu le e sai. Le ie. E fa puina mata o nei tangata. Ia la tau loa, ona whapulai nai lea e rei o la tau mata. O la tau loa I lea, whautufoi, o la tau tono Samaria. No I lofo I la tau le tupo o Israel. Whai atu leo e saia, se nai, o hau whasia ea. Ona tai atu leo ia, au e te whas. E te whasia ea ia te I la tau na e whata, ngata tau wahinga I la tau le pēnu, ma le awhana. Amen. Ia laura watu ia te la tau ruma o e ai ma vai. La tau te ai fai ma feiu ai. La tau ai lea I le ri. Mon sao mea lea o ia I lea mea. I mea ai e tele. Mai la tau. O la tau ai ai lea ma feiu. Tu na fo ia te la tau e ia. O la tau ai loa. O la tau ai loa I le ri. O la tau e fo ia tu. La tau ai lea au su ia. I le nu o Israel. Amen. Vai le tala lea. O le tala fa mai o le. Wo le siaso wo mai au tau le au Aramean army to attack Israel. Ave mai la tala tu spa ia. Mai o le talo ai la ia leo e o Elisha ia. I te talo e tau o le prayer of attack. Mai te talo e te mai ia fa tau soina mata, meaning that now by prayer Elisha was attacking the enemy with a prayer of attack. Eva me o kawa solo ka ka ia me o tai me na to no Israel wa ke ia ro Israel lo wo ia. Ia va matu po Israel o mai lo ta mai a pasio kia la o mai a o pasio kia ni o ma mai fa ta to. Ia le tala le tu spai mai o ma fa fa va bulo I se mai ia fa fa na to no to o ia. This is an amazing thing to do. When we are facing an enemy, the best weapon at our possession is to pray the prayer of attack. That is one of the most powerful force that is in your possession. It's in your hand. Amen. The weapon of attack. Prayer as a weapon of attack. Man will destroy the enemy before the enemy knows what's going on. Ya malam mai la le tau o te le mele le prayer of attack. Ya kopolo no tau po lima, al vai po suma to o upu ia. O upu falo de tele ia to te vai atu. Awo ka ku fa kali se ku kupu ni me pa ka ku kalo. O le me pito sine de tau o tama to mo mu e o so fa ilo ku kalo ai le kupu se mea. Ale velo.
Awa amo mo e so fai kalo ai le kupu se me ke kele ele la ve ino e. Ale velo ya ko poro no ta po lima fai po suma to. Na taluia. O fia e se tas. Ina pe se ia. O mai e so o to. Na amia tuia to ino le kadesia. Ila to talo mo ia. Amen. Ya o mo fa o ya te ia swau. It swau for ele. Don't tell her, just pray for me. Any of you in trouble, pray. Any of you in trouble, figuration. You figure it out in your head. You try to sort out the information that you have. When something happens, pray. Amen. Hallelujah, Lord. Interesting for Aramean kamaka. Se foi ele pegue fire make long mala kama bal mela ke no. Se no ma wa lo bole aya ma se si me fa. Ya fa to a fa pe ma lo a mo mo la su ma se te talo ma ya o le la o ki ai. Ya o le ko fia fo ka ka lo ele ngaken. Ale te le la mo no la me te fa mai when you are in trouble you pray. Hallelujah, Lord. Efeso 1:5 ko sumber ba. Ia o tō te talo le anganga ia so malama I tartanonga ma whaatonga uma. Ia o tō matala pēle nei lava mea. Ma matua tau sisi le whaatonga mo tangata pa ia o malama. Amen. But my pray in the spirit at all times. Olesi lea te talo e pito e sini na pao. For the men know the praying in the spirit. One of the most powerful way to attack the enemies. I tell you, olesi lea vaenga ele o mana mana ka ole fa fika o voila e o ko kelo ko faula ina la tele lo por ale me te talo ile nganga por the spirit the level of your on that ole praying in the spirit is praying in tongues ole ka kalo le e ke mo ko ele mana mana yu pula ka ba ele lo para ele fruitful o ma ko faula ke le mana yu pula ta u pa kalo le nganga. You know, if you're praying like Koromota Koshidia Baba Sandara Makuria Shandara, if you pray in the spirit, but while you are praying in the spirit, you are actually praying with the Holy Spirit. And I tell you, it's one of the most powerful weapons at your disposal. Although the Talorelia Mama and Mafai on the Fape now, and the Manuel Mama Tua, in a Yafata, no, the Melayo Roto. Awa ele mala malamba tamata ele mala moisa kangi mela kupulo loko ala mala malamba le ngamo le tua ina te talo le tua le ngama I have mala tala just by if I pray in the spirit on all occasions olo mo so se me kupu ka kalo le ngama so se me ala vai tupu te talo le ngama walo te talo le ngama e uya ma ele mala malamba yu pula e kalo ai au te vai atu la mala malamba le ngama le tua ya te oi mala te talo Loma suma lufa e pasuma lua. Ia oli le wha moe ia o sae popo ngā, ia whinafinau I le tatalo. A whangala tōwha mai ia whinafinau wha sa monga, a whapalai wha mai be faithful in prayer. Ia, ala whai atua ala wau tau tinonga le melea, e le se mea whai o whiele o lam kakalo. E le, ai tianu o le makua whenga kao lea, Ole vaenga leo langa le langa fa le nganga ele fa mo fie ya ta wia ono te lo inga it requires a lot of discipline be wana ke vai ke mai ska ka permitting las koma e o mai o se so visit ka fias koma e le ma yo be va ke mai ka kalorisia so ai le ka kalorisia so ele fa mo fie le ole langa de ta me na le fa meta to so be faithful in prayer. Hallelujah, Lord. You must be committed even when you are so tired, even when you are dragging yourself up to pray. Ole makoi finga kale mero kalo kaya e kalo po kalo kaya kalo po. But I tell you, I only found my own kalo. Makoi finga fie te ole na te talo.
Lo wala le kai au le me konga ya lai e anu lo te talo o te me te moe le po e anu lu mo le tu lo te talo so se kai me mo fai ka kalo le mama po le ala be ave ka vale pe ki alu finga le ma like ka kalo while you are praying you are attacking the enemies, you are really attacking the enemies. Hallelujah. Alama fala me la bene le o ka kele fa fika o ni male mo fai ta tonga withstand you know o fa fika o ngai le o mala mala ta to le ta o le bene o le prayer life. Now, prayer life is not easy, but I tell you, a prayerless Christian is always a defeated Christian. So, se keri siamo la vai le kakalo ia me wala ngai ke vai lo mai le sia so le lo le sia so pa maungi mai le sia so le fa maungi me se piko se o le ke fa maungi se ke milo mai o a ke va ke o a fa maungi le kakalo. Then I tell you, you'll always be on the victory side. Hallelujah. Filipe fa fa ko Awale ko pole o tau se me tas. Ya, me au ko pole se me tas. Aia fa ilo atu o tau mana o I me o malama. Aia fa ilo o tau mana o I me o malama. Ile tatalo. Ile tatalo. Male fa tonga. Male fa tonga. Na toa male fa ftai. Ya wa ba. Mai. Don't be anxious, but present to God your prayers and your petitions and your thanksgiving. Hallelujah, Lord. Olongo bingala. But let the Lord know. But now me like mga o yai. E ka ka ma le tu ma longo le tu ka ma longo le tu me like mga o. Longo le tu fa fita le tu longo le tu e ia sa le tu e fa wa ke va ke ko ya ho ma sa le tu e fa to mu le pa ma ia e le ia ma se problem. Mo mo te sa no ni lima fa ko su ma fit. Ia te talo le o no. Ya wa fa fo ma ta tu pa ia mai. Pray continually. Yo, o mea I ko ke ui ai, ma whainga tālo o langa, ia male mea lawa I te tauna whaia tangata, e ka kaonga e ka kalo e lea uno. Pray without ceasing. Yo, hallelujah. O le mu mea lea lea tua, la umana mea tātou kako ki ka kalo ai. E ke vili ai, pai te tālo. O le mu mea lea tua, o le kol, ia triple three, fai mo via makua. O le ngomena ngale atua o le Aramean tosu ma tolu fai koe tolu whakamua. Ia e wala au mai a tea, ono utali atu ai lea ia. Mai e wala au mai a tea, ono utali atu lea. Ma o whaali atu ia te oe mea te tele, ma o whaali atu ia te oe mea te tele. Ma male whaingatā. Male whaingatā. O mea ua ele iloa. Ma mea e mai ke leo ilo. Wa whongala ia ele a whia mapai le tofa mai ia e wala au mai o whaali a kuleo me le o ilo mala mala. O lo ngomina Yesu whawhika au ka ko wala au le o. So se mea tupu tato wala au le tu. Le ala male mea tu lai mai ka ko wala au le o. Hallelujah Lord. O le whawhita au le ma sena whaita to peo le a kua le last resort. Se lo ngā o umale malo se tangata umale mea o ka ko loa. Ia whaika inga po se mai o ave o. Uma ave o kele me fe ave ai o tamata muli la vela te ma fo yo le tu o mai no le lo ama se si me fa mai ka ko wolo le ala me ka ko le o mo mai le ko le ko ka ko mo mo o le me vele tana ilo o ka me o so fa ye o ala e fa ko a fa ye lo fo ka lo fe kalna ai ama pe o ste ma te talo te kalo. Meaning that before the demons attack, you have already made an attack. Hallelujah. O te tonu na le fiu pa ila tu la so sane tu le mele fa uma I kato la uma ni taia. O lo I te tonu na fiu pa ia le tua ye tu ai nga te talo ese. Ya te pe mo te talo ya pesa. Ya te talo na ya pesa fa pitoa la mo le manui o no ia o la. Al tono la fiong pa ia le tu o la yeli me ta o le tabernacle prayer. O le tabernacle prayer lea ma fai ona o fa pe atu o le tabernacle prayer lea o le to inga te talo lea sa fa nga ina e tani elu. Le pe ona mua ta to tala noa ia le fia fine nei. O le te talo la lea o le te talo e fa pe na o na welcome mai le nganga pa io le atu e fa au o ka kukakalo. Ai le ia vea ta to te talo no fa ali. Ma sani ala no fa pe a ia wati talo na wa le tua a mole te mana mia lo nga pa ia fa u lo te talo e mole atu lo te talo e lumo no fa le wa le ko te mala mala e le kala le ka ngiru o le mena tupu fa me o atu te talo sa le kani
a interfere I follow pe intercept for sa kan ilunga luang ni ole mela e mana mia fa unga le na pa yo le tu a vera ka kalo le lang ya ko ma pe ka ia ole fe ani ko mo le fiong pa ele tu awa te vate to fa pe ke sa fe le ko kalo se me ma sa ne pe ta vita tu talo ho le tu wa o ma lunga le belo e fio ia ko kanga o tele ko nga kalo fo yo kalo fa ia me ma sa ni e kai pisi me vole le ka ko ma sa nge ia fio nga ko nga kalo sika kai ma ko kusi le lo lo ta ale mele mai le fio pa ele tu fa mo fia ask mo mo le nga pa ele tu sa fa u lo ko kalo e le mo mo le ia mai tu e fa nga ka ask le tu pe le se no relationship ma le nga pa ele tu mena te tau na mana tu ta to ale ese ka ko mafkanga ma le nga pa ele tu ele mo fa nga faking nga ngi o ta e vai ala na mai ma o ka ko kai me fa alo e fu ia ka ko kala e fa mo le ko ale ama se me okupu yo me vole renga ineffective da talo la ngale bisi le ama pa yo le tu ka mo wa ko le ama pa yo le tu le ama tama inga ye fa u te tu talo mo ria te tu talo no fali inga yo mi fa la ali si do va ngi mo ke mo ngi le mo va ngi mo ka kalo yo a mai tali yo ko fa la pe o le ali si do me tai mo pe sia ke mo ngi le va ia me tai mo pe sia para me lave mo va ngi mo lu su ka sia so fa ka le ka ale va mettere la tua ole aso va mai tadienu ole aso na te talo mai ai na o mai ai nei ale va kuma la kalile le ana fa ali mai le fium pa ele tu ma na mia le ma pa ele tu fa o ka kan ele ma fai fonta to fai te talo ni me ma sangi ole me te talo fai le fa o ma le ma pa ele tu ole me no fa fai le tu ma ya fa fa kai yo le ta o le fium pa ele pe be thankful to God when you pray ka o ele me no fa fai le tu ole melo na tolu wale ole ka kalo masangi ka kole mai na fa kaya le tua alu mama Elisha mama o kelea ole fa sino me la fiong pa ele tua ole tapa na ko prayer ai le fa yo mana oma e ka ka mo ko ave le vi ingole tu e ka ka mo ko fa pale le tua le vi inga ka mo ko fa nge le tua ka mo va ko le vi inga le teia ka mo ala lama ka vi mo le tua ai le tua wala no le tua ka ko ma oma ale mele ka rua ya mala ele o mama o ka mo la mo le ko mo ka mo ave le vi inga le tua se fa pale le tua le vi inga se malia no loto le vi inga la fa na yo ma ko fa le vi inga ele ya be ka ko mo ma ko vi le ko ma ko ha le vi inga le tua haleluya lo ele va pe ka ku ni ni petse e ke ha wala mo vi inga ha oye a va pe vo ka ko ke le ma ko vi le ko haleluya lo fai le vi inga ya malia le fino ngalo le tu e o vi inga o ka uno le ko me na ke ma hai ele tu yo me yo te na hai il suo fa malo e su che viso e la ele lisi alleluia lo ya ma fa con suo fa malo e su che viso che fa le ma inga ma lo fil io ma ti tabe ka le pe inga me la fa ya sa ka mi fa la ve ta ma un ma request ko ha lo mo le si vi inga io me na ko ta pe na ko prayers ole pete na o ko mo le fiong pa ele tu e ma ko han vi inga ma ko fa kai le tu ma ko fa kai na ele on tali mai ka ko kalo ma me uma le te na oi ia uma le nga fa le tu fa kai ke le tu lo tali mai ma na yo le gale sia o te na oi fa ma rosi atato o ko nga kai mi fa ka va pe ngi yo ka ko uia ele ai ma se sia a wa yo e so sonia le fiong pa ele tua ma le tele si de para tialu o le me pico sili ma kaua ina o fai mai le tua fa mai ina o to o mai e numo le no fa ni le lo futu no e pe fa fa po su fa ma su ma le omo mai o ia o le fai tau no sili e mala mala yo tato vai vai mai o mele ina tato tua ia numo le no fa ni e tato mo le lo futu no ma le lo fa motivale ma tala tu spa mai for our high priest is Jesus Christ. He understands our weaknesses. Therefore, we must come bold before the throne of grace to receive mercy and find grace. Ya mala mala temina. O ka ka la ka ke o ko le mo le ku o nga mai le no lo fa tu mo lo fa tu le ko yise me fa na ta ile tu. Hallelujah. Le kalesia. This is a time of prayer, and I will encourage everybody to get on your knees and pray and ask the Lord to help us in this difficult time. Ya misi foi la to e fa fonga mai to vete to
prayer life is one of the most fascinating, most amazing lifestyle that you can adopt. Take it into your heart so that you will continue to talk with the Lord, to have a fellowship with the Lord Jesus in prayer continually, that the Lord will strengthen you and encourage you, and in the end you'll become a very strong Christian, and at the same time that the kingdom of darkness is destroyed when you take prayer as a weapon of attack. God bless you. Get up in the morning and spend some time with the Lord. What a great time to gather your children in the morning and pray. What a great time for you and your family to gather your children in the evening and pray. And pray and pray. And while you are doing whatever you are doing during the day, continue to pray in the Spirit. For that, you will have the strength to carry on. God bless. Amen and amen.